we remember those who sacrificed in our own country, so must we remember those who sacrificed their lives and their freedom in other countries as well. Mengameli Cyril Ramaphosa utsakuzange kuba lite kutinikela kwalabo labashona ekubulaweni kwabantu ngebuningi eSharpeville. This is not Human Rights Day. It remains Sharpeville Langa massacre. Umholi we-PAC Mzwakele Nyonso uphinze wenta libito lokuthi ilanga lomuhla liqanjwe kabusha kalokusemthethweni libitwe nge-Sharpeville Langa Massacre Day. It's very difficult, and I know that, but I think maybe we can prepare better. Umqeqeshi Bafana Igabrush usilindele kubona abadlali bakhe bendele kubukwa nabadlali Andorra lomuhla kumdlalo webungani eAlgeria. Kuba kuhle kuhlangana nizabeni teswati la SABC khumbula ukuthi sikhona ku X, Facebook na YouTube ngokuthi SABC tindzaba ke sibuke thamba embili lomuhla. Mengameli Cyril Ramaphosa utsakuzange kuba lite kutinikela kwalabo labashona ekubulaweni kwabantu ngebuningi eSharpeville. Mengameli uthi kunenge lesekwendiwe kuletheni inguquko lelive kusukela ngeminyaka wa-1994. Mengameli ethule inkulumo elilanga kumbuthano wokubungata ilanga lamalungelo oluntu eSharpeville eGauteng. Mengameli Cyril Ramaphosa ushayela ihlombe emavela adlala inzima ekutheni leli ligcina lithola inkhululeko. Letiphimiselo takhe utende namuhla njengoba leli belibungata iSharpeville Massacre lapho khona kwadutshulwa kwabula abantu laba-60 nemfica badutshulwa nguhulumende welubandlululo nga-1960. Mengameli Ramaphosa uthi banyenti abantu bemave angaphandle babeyata impilo tabo engcupheni ekutheni leli ligcine lithola inkhululeko. A struggle that was also supported by many people around the world. As we remember those who sacrificed in our own country, so must we remember those who sacrificed their lives and their freedom in other countries as well. Kwalimala abantu abalikhulu nama-80 ngesikhathi kwenteka lesigameko. Njengoba sekuhambe iminyaka lengetulu kuma-60 kwenteka lenhlekelele, abantu baseSharpeville babukene netingcinamba letinsha kufaka ekhathi busweti kungalingani nekusayela emuva kunthuthuke njengoba linyenti lisengadidli tithelo tenkhululeko. We have provided the social grants for children, the elderly, the people with disability. INingizimu Afrika ibalwa njengamavele amanyeni lanesibalo esisetulu sebantu labangasebenzi emhlaba wonke jikelele. Mengameli uthi uhulumende kumele aqinisekise ukuthi bonke abantu kakhulukazi belibala lemnyama bayahlomula kulethithelo tenkhululeko. While unemployment still remains unacceptably high, the number of South Africans in employment has more than doubled in the last 30 years. Mengameli ucele abantu bakuleli ukuthi baphume ngetinkani baye kuyovota bavotele tinhlangano tabo mhla ti-29 enyangeni yeNkhwekhweti. Umholi we-PAC Mzwakele Nyonso uphinze wenta libito lokuthi ilanga lomuhla liqanjwe kabusha ngalokusemthethweni libitwe nge-Sharpeville Langa Massacre Day. Nyonso uvakalisele lokhu ngesikhathi iqembu lakhe lihola umbungato labo labashona nakubulawa abantu ngebuningi eSharpeville. Nalamanye amaqembu epolitiki labe netinhlelo tawo ngakuyo lendzawo ahloniphela labo labalahlekelwe impilo tabo ngeminyaka wa-1960. Baholi betinhlangano tetepolitiki babeke eceleni kungevani kwabo babamtsibi munye bakhumbula labo labashona nga-1960 eSharpeville Massacre. IPAC lebe kungiyo behambe embili ekutheni kulahlwe leminye imithetho becinzetela lokwagcina kuholele ekutheni labanye balahlekelwe impilo tabo ithi lelanga namuhla kumele libitwe nge-Sharpeville Langa Massacre. This is not Human Rights Day. It remains Sharpeville Langa Massacre. Letinye tinhlangano tetepolitiki lebetibungata lelilanga ne-PAC tihlabe uhulumende ngekuhleka kunaka kahle lelilanga. Labanye kule tinhlangano letehlukene bathi noma sekuhambe iminyaka le-30 lelatfola inkululeko kepha uhulumende kude lakwendile kushintsha timpilo tebantfu. I think as South Africans we need to really reflect and revisit the 30 years of our democratic dispensation. Did it really bring us human rights?
The ruling party does not want to recognize this day. They don't want to recognize PAC and the giant of Africa, Robert Sobukwe. We stand here today across multiple parties and say the blood that was spilled here shall never be forgotten, as the outgoing president wants to expropriate it for themselves. Can you imagine that Sobukwe wanted to come here today and look at himself and see himself and listen to himself, only to find that Sobukwe was locked out in his own place? Kusenjalo Nyonzo uchaze Narius Moloto njengempimpi. Lokulandzela ukuthi Moloto avete incwadi lethi labo labahamba nabo baba ingcenye yalolu khetho lolutako ngaphansi kwetingcwengcwe te-Al-Jamaa. Nyonzo bese nayo yaphendula lapha athe khona Moloto akasasilo lilunga le-PAC. Umholo wa-AFP vele nkosini ihlabisa ukuthi abantu baseningizimu Afrika basangakayiva yona mbamba yenthando elinyenti langabe amalungelo abo anyathele kubabede kwemisebenzi kwethula kwensita nelizinga lebugebengu lesedulu kuleli. Hlabisa bekakhuluma kumbuthano wekubungatha ilanga lamalungelo oluntu Lady Smith kwaZulu Natal. Leli qembu liphinza lajabulela kuhlanganisa iminyaka lengama-40 lasungulwa. Bonge kakhulu umbekelele kumbukeli weindaba ngalesikhathi impela ke silapha eMnambithi nalakhona ke izinkumbi zamalungu eqembu iIFP zibuthene khona ke ukuzobungaza usuku lomalungelo abantu kanjalo ke nokusungulwa kwalo iqembu iNkatha Freedom Party. Njengamanje ke yasamukele ke umengameli walo leli qembu umnumzane uvele enkosini Hlabisa ozosichazela nje ukuthi mabebheka njengeqembu lungakanani ukhalo osoluhanjiwe ukuqinisekisa ukuthi kuvike amalungelo ezakhamuzi zalapha eNingizimu Afrika. Sibonga kakhulu isikhathi sakho mnumzane Hlabisa. Asibingelele nakubo bonke ababukeli baka SABC nabalaleli. iIFP yasungulwa ngomhla ka-21 March yaqondaniswa nalolu suku okwaba usuku abantu baseNingizimu Afrika eSharperville abalwela amalungelo okuphikisana nokuthi bephathiswe amapasi ngempoqo. Iqembu le-IFP libe nomnikelo omkhulu ukuyisa phambili amalungelo abantu baseNingizimu Afrika ngoba eCodesa iqembu le-IFP elafike laphakamisa ukuba akube nosomqulu kwamalungelo abantu kumthetho sisekelo iBill of Rights. Ukuba iIFP yayingekho eCodesa ngabe kumthetho sisekelo wezwe lethu ayikho iBill of Rights. Njengoba ke sibungatha ilanga lamalungelo oluntu kufa kwabantu ngalo lelanga sikhuluma na-JP Sibanyoni losathi silemthetho loba kaphinza abe ngukomishana wemalungelo oluntu. Sibanyoni sikubingelele sikwamukele ndzabeni teswati la ku SABC. Ngibonge Dlamini, ngibingelele futhi nakubabukeli betindzaba tesiswati. Sibanyoni kafishane nje awusichazele kabantu ukuthi lelanga lavela njani lelanga lalomuhla? Lelanga lavela ngobe kwakukhona umthetho ekuthiwa i-Bus Laws yaka 1952. Manje ke lo mthetho lona wacindezela abantu ukuthi bangakwazi ukusuka kwenye indawo baye kwenye indawo. Sizawukhumbula ukuthi aboma bathi nabasuka emakhaya baya la kusebenza khona abobaba khona nabo baseke kuthiwa lo mthetho uzabacindezela. Aboma bona kwathi ngezi-9 zaka August 1956 baya e-Union Building ikade bawu 20,000. Kwase kuthi ke ngalezi 21 zaka March ngo-1960 sekuhlangana ke abobaba kanye nabomama bathi into esibambezelayo ukuthi singakwazi ukuthi sisuke kwenye indawo siye kwenye indawo yilo mthetho ekuthiwa i-Pass Laws. Ngamanye amagama yilama pass. Base bathatha ke isinqumo sokuthi lama pass kufanele ashiswe. Bakhetha ke lelanga leli ekuthiwa i-Human Rights Day ukuthi kuzaba yilelo langa lelo bazoshisa lama pass abaphazamisayo. Kodwa ke siyazi ukuthi bathi nabahlangene ke eSharperville amaphoyisa abizana kuthiwa i-backup, amanye asuka ePretoria amanye asuka eSprings. Bathi nababona amaphoyisa sela amaningi bahlabelela uNkosi Sikelel Afrika
kusho ukuthi umthandazo Morena Lucas Sijaba Sahesu kwaba khona ke ukuthi amaphoyisa kwabamhlophe ngobe bekaphethe izibhamu wona adubula ngobe amaphoyisa wabantu abantsundu wona bebaphethe ama-small launches nje nakuphela and ke leli langa leli kwase kubonakala ukuthi kufanele likhunjulwe ngaso sonke isikhathi nangena umbuso wentando yeningi ngo-1994 kwase kuthiwa njengoba ngo-1960 nakuzoba nabantu aba-69 ababulawayo 180 abalimalayo ilanga elikhumbuza ukuthi kwakubuhlungu kunganamalungelo njengoba sekakhona-ke amalungelo kumthethosisekelo kwase kuthiwa-ke lizawuhlonishwa njengelanga lamalungelo ngesilungu kuthiwa National Human Rights Day. Sibanyoni kulesikhathi lesiphila kiso nyalo ngabe bumnganani bumcoka bekubungata kwalelanga ikakhulukathi nawubuka nesimo abantu baseningizimu Afrika lebaphila ngaphansi kwaso. Kubaluleke kakhulu ukuthi libungathwe leli langa ngobe uyazi ukuthi kunesisho esithi isizwe esikhohlwa umlando waso kufana nokuthi sizikhohlwa sona ngokwaso. A nation that forgets itself forgets, a nation that forgets its history forgets itself. Manje ke ukuthi kwakunjani esikhathini esidlulileyo amalungelo angekho abantu bazawukhohlwa uma ngabe leli langa alikhunjulwa ngaso sonke isikhathi uma sebenzisa igama lesilungu igama elithi commemorating hayi celebrating. Commemorating ngobe silikhumbula ngendlela ebuhlungu kakhulu ngalesi sehlakalo sange-21 March 1960. Kancane Sibanyoni nje kuqinisekisa ukuthi imphefumulo yalabo labashona ngaleli langa ilala ngekuthula leli langa singalibungata kanjani? Singalibungata ngokuthi uma kufika leli langa leli sihambele imihlangano ebakhona kuzifunda ngezifunda kuba khona ama provincial events futhi ke bese kuba khona ke ama national event la ke kusho ukuthi ugovernment uthula inkulumo yelanga i-keynote address kanye ke futhi nokulalela imisakazo nokulalela ama TV khona abantu bazokwazi ukuthi leli langa lisho ukuthini hayi ukuthi abantu ba-celebrate ngokuthi bazawuhamba bayonatha utshwala noma abantu bahambe bayodlala kanjena ngobe ilanga elibuhlungu awulikhumbule ngokuthi uhambe uyonatha utshwala. Dlamini ilanga elifana nePhasika ilanga elifana no-Good Friday angeke uthi uyonatha utshwala nge-Good Friday kodwa ke uzokwenza ukuthi uye enkonzweni naleli ke kufanele kube nesizotha kufanele kube nenhlonipho yokuthi likhunjulwa kanjani. Sibakhulu Sibanyoni esikhathi sakho. Nilaba kithoke ngi-JP Sibanyoni lobekathe angikomishana wetemoloko noluntu kanti sikhuluma nje usati setemthetho esichazela kabanti ngelanga lalomuhla. Sibuthile mbukela ukuthi njengoba lomuhla kubungata losuku lomoloko noluntu ingabe usalibona bumcoka balobunganani kulesikhathi lesiphila kiso. Mbona wakho yalandzela. Mina ngisabona kubalulekile ukuba ngilibungaze lolu suku ngoba kuqala bengenalo nje ilungelo njengomuntu wesifazane ukuthi ngibeke uvelami nokuthi-ke futhi kuqala bengakwazi ukuthi ngisuke enhlanganweni lena ngihambe ngiyovotela leyo inhlangano kwaziwa wonke umuntu. Siyawabungaza wona msakazi ngoba phela iholide kodwa kukhona lapho afika sishaye khona sumphakathi makuthiwa line-responsibility umphakathi omningi awukakafundiseki ngokuhlonipha amalungelo abanye abantu. Kubalulekile kakhulu kuyasiza kakhulu ukujwayela usuku lamalungelo ngempela aqhubeke kwenziwe kuyasiza ekutheni-ke kukhumbuzwe nabanye ukuthi-ke abayeke ukunyathela amalungelo abanye uma ukuthi khona benza njalo. Hayi mina angiboni lutho nje angiboni nje ubumqoka bokubungaza lo suku lamalungelo ngoba awekho amalungelo esinawo. Imaphi amalungelo esinawo zigebengu kuphela ezinamalungelo akukho nje okunye. Mina Msasa ndikubona ukubaluleka kokubungaza olusuku sizothi sibungazani i-corruption kumagosa phezulu kahulumente nobugebengu inkonzo azizi ukuthi thina abahlali ama-350 xa siwanikwa ayathathwa kodwa asisebenzi. Lona-ke ngombono wembukeli i-SABC ethe yathweswa ukuthi uphendulela ngawo.
Esipetolo tinhlano te-EFF ne-DA tethulela uhlu lwathi lwethembiso telukhethwa eMpumalanga naseMpumalanga Kapa. Nzabariswathu la SABC labukela khona ukhethe kahle sakwamukela hlala nathi. Umholi we-DA John Steninsson ucakeme ngabelisi ANC Cyril Ramaphosa ngesikhathi ethula umhlahlandlela wesifundza lethembiso lelikhethwa eMbombela eMpumalanga. Steninsson uthi Ramaphosa uvikela lisekela lebengameli Paul Mashatile kule mikhonyovu yalo yenkohlakalo. Umshuqo wekulwisana nekuswelakala kwemandi lahlandekile. Baholi baleli qembu bathi lo mshuqo wekulwisana nahulumende lobusako locekela phasi emalungelo eluntu. Ngalolunye luhlangothi leli qembu le-DA lethule luhlu lwayo lwetethembiso leticelela emavoti kulesifundza. The country described in our Bill of Rights is still a fantasy. It's a dream for many of our citizens. Siyaphupha, a dream of the things that are there. Takhamuti taseMbombela tikholelwa ukuthi leli qembu le-DA litawuletha lushintsho kulesifundza. Sifiso sami lengifisa ukuthi sendeke lo mnyaka ukuthi i-DA iwine leli khetho lalo mnyaka kuze likhone ukunciphisa ludlamelo likhona eSouth Africa, kukhona ukususwa i-load shedding, kukhona ukususwa ukuthi kungabi nemande eSouth Africa, kukhona ukutholakala ukuthi lusha lethu licashwe ngoba lusha loluningi alinawo umsebenzi. I-DA funa iwine ngoma funa ilethe emehluko kuvula imisebenzi icethe nakuphela nokucima kwagezi ibuye iyakhe idoktetha inhlupheko yabantu juthu tindlo nemisebenzi. Leli qembu lilinzeleke ukuthi liqhubeke nekwethula luhlu lwetethembiso leticelela emavoti kuletinye tifundza velonke njengoba nelilanga lekuvota lisonzela. Umholi we-EFF Julius Malema uqinisekise ukuthi ngeke bube khona busweti nekuswelakala kwemisebenzi leqembu lakhe elithatha amandla ebuholi kuleli. Malema bekakhuluma nabalenzeli baleli qembu kumbuthano wesifundza e-East London eMpumalanga Kapa. I-EFF inelithemba lekukhulisa sibalo semalunga ayo velonke. Umholi we-EFF Julius Malema uthi inhloso yakhe kuphucula timphilo tetakhamuti bese lokubaluleke kakhulu kuvula emathuba emisebenzi. We are here to rescue you, but you have to help yourself before we help you. You have to raise your hands so that we can extend our hands and pull you out of this mess, out of this deep hole of poverty, out of this deep hole of unemployment, out of this big hole of disaster that was created by the ANC. Malema uthi takhamuti takuleli tite nje sizathu sekubungata lilanga lemalungelo eluntu tisahlupheka. How do you say we've got rights when many of our people go to bed with an empty stomach? I-EFF ithi itawucala umkhankaso wekuhambela takhamuti uma seyiphothule umbuthano wayo wetifundza ngelisonto. Bantfwana batisungule etulu tindzaba tekugucuka isimo selitulu ngaphambi kwelanga lemhlaba kubungata lokuphathelene nesimo selitulu kugucuka isimo selitulu nemanti. Tengoma telitulu kuleli tingelele umkhankaso wamhlahlekane lwetwa nge-World Meteorological Organization Weather Kids Initiative. Kulo mkhankaso kulapho khona abantfwana batawuthula khona isimo selitulu samhla tingamashumi-21 ngenyaka endlovu lenkhulu ngomnyaka wa-1950 ngekuhambisana nengcitha lonyaka lethi at the front line of climate action. Kuzofudumala KwaZulu-Natal eThekwini ngamaqondo obushushu aphezulu angu-27 degrees. NgeNompumalanga Mbombela udoba ukho dudela. The temperature zidogonya zaswikela 30 degrees. Ngamasiyari udodana makole. Utloba ututejiko ka masumipedi tshela mo mother tongue seat. Medi khangte se monate ke gore likubula mogote le tla tselela go gadimula karolo eo. Ho tla phola Gqeberha Kapa Botjhabela ka digarata tse 24. Ubujamo bezulu ngo-1950 ilanga litshisa kwamambala
abantu abayelele basisela amanzi kanti ke endaweni ezinye lithi ukuphola ngiyathokoza. Kutemidlalo umqeqeshi wabafana iGabrusha uthulinzele kubona abadlali bakhe bentele ubuwako nabadlali Andorra lomuhla kumdlalo womngane Algeria. Iqembu litawuphinza edlala Algeria ngalesibili evikini lelitako. Abadlali baleqembu botlolonge bonke itolo ngaphambi kwemidlalo lomuhla. Lokuthi ngemva kokuthi lithimba ligcina labadlali beMamelodi Sundowns lifike itolo kufaka ekhathi nakapteni Ronwen Williams. Lona bekumdlalo weKaizer Chiefs osadlala eRomania sebonga ngezana uhlekile kuba incenkele leqembu kanti esikhule sakhe sibe sesithathwa nguSiyanda Xulu weSuperSport United. Lo mdlalo utaqala ngensimbi le-11 ebusuku. Sitibeka lapho tolomuhle nesibetolo sikhona simo selitulu nanto zakhe emathebula tikhona tesindebele kusasa sikhona ngalesibili sale kahle. Ngetela shona ngena nzabatalo kanjalo ngetela shona nginaso simo selitulu siboke kusidumo Dlamini masiboke isithombe sethu kusihlo namuhla mahle kakhulu ke mathuba emvula ngolelo muhle kakhulu kade eMpumalanga live njengoba lapha kuye ke la 60% mabuke la sifunza ke la iFree State kanzi ke la mawehla uyenshurala ngakapa ngolelo muhle yabona ukuthi limbonye ngemafuletho ndzawuletewe kanzi ke la asisekhona ke la ikakhulu kade naleyo ngungu lebonakala ke la ikhasa phasi kule ndzawuletewe kanzi ke naselange la kusasa likhombisa ke kumbonya ngemafu kanzi ke sisekhona naleyo ngungu lebonakala ko ikakhulu kade esifunzene ke la inshurala ngakapa kanzi ke mawubuya ke eMpumalanga live ngolelo muhle khona ke lana ngungu lekhupha ke ayifunze into eligule live kanzi ke maye eMpumalanga live asesekhona lawo mathuba emvula lakhombisa kuba mahle kakhulu kanzi ke la sixwayiso lesivela kuba South African Water Service kusihla namuhla likhombisa ke kuduma kakhulu mawungena kakhulu kade enkabeni nelive mawubuka ke la sifunza iFree State uye ngale ke sifunzeni eGauteng nangale ke sifunzeni iNorth West ngolelo muhle lengcenye ke la yesifunza ke la eMpumalanga kanzi ke naselangeni la kusasa ngolelo muhle sesekhona ke lesixwayiso sekuduma kwelitulu mawuya ke la cishe eMpumalanga live ngale ke la engcenyeni yesifunza ke la iPhulukulu beke iLimpopo kanzi ke mawubuka ke la inshorana Kapa ngolelo muhle ngahle ke kucubuke kakhulu kade la madlelo ke emlilo kuleto tindzawo leto ke bantu ke bacaphela kakhulu kuleto tindzawo leto ke masibuka ke la Amazingeshisa ukuthi emenjani mawubuke la sifunza eGauteng ngaleke kubo Pretoria lihlala lapha ku27 25 eJohannesburg nangale bo Carletonville njengoba lihlelo ku25 kanzi ke la sifunza iLimpopo mawubuka indzawo lefana nabo Musina kuyashisa kuleto ndzawo leto kanzi ke eliphalale likhombisa kushisa nakhona njengoba lapha ku30 nakubo Mokopane kanzi ke Bakersford lihlala lapha ku27 njengoba ke la lifuthumele sifunza ke eMpumalanga ndzawo lefana nabo Sikhukhuza kuyashisa lifuthumele ke embombela wehli ofika ke intokozo njengoba lapha ku24 Emelo lipholile kuleto tindzawo leto ngolalo muhle kanzi ke sifunza eKwaZulu Natal tindzawo lefana nabo Vryhead likhombisa ke phola kuleto ndzawo leto ke uLundi lifuthumele kubo Richards Bay kubo Durban kuya kubo Port Shepstone njengoba lapha ku25 nangale nobeke ku29 nangale kubo Kokstad kanzi ke sifunza iEastern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Maltswayi kuyashisa kuleto ndzawo leto kanzi ke nqoba shisa likhipha umkhovetsheni nangale ke la kwaNonjoli ngolalo muhle njengoba lapha kuye ke la 38 ufika ngale kubo Grafi njengoba ehlele ku38 kanzi ke sifunza iWestern Cape tindzawo lefana nabo Vredendal ngolalo muhle likhombisa ke kushisa kuleto tindzawo leto ke njengoba lapha kuye ke la 30 kanzi ke Beaufort West ehlele lapha kuye ke la 38 kanzi ke la sifunza ikakhulu kade Northern Cape mabuka ke la ndzawo lefana nabo Kuruman nangale bo Appington kuyashisa uyofika ngaleke kubo Springbok kwalelo muhle angisho ukuthi kungako bengiliphathele kona ngenxa yesikhathi sidawuthatha sibeke la nibe nebusuku lobuhle.